নমঃ শিৱায় জয় মা কালী। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ জ্ঞান জ্যোতি চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি মই এনেকুৱা কিছু কথা দেখুৱাম, হয়তো আপোনালোকে মুক্তিধাম জানে বা শ্মশান জানে। তো শ্মশানত থাকিলে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় সেই বিষয়ে মই আজি জানিবলৈ আহিছোঁ। শ্মশানত থকা মানুহৰ সৈতে তেওঁ শ্মশানত মা কালী পূজা কৰে আৰু শ্মশানখন চোৱা চিতা কৰি আছে। তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতি আপোনালোকক শ্মশানত থাকিলে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় বা শ্মশানত মা কালীক কিয় পূজা কৰা হয় তেওঁ গোটেই কৈ দিব। প্ৰথমে যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই ল'ব, যাতে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত মই আকৌ কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ কমেণ্ট আৰু লাইক খুবেই প্ৰয়োজন, তেতিয়াহে মোৰো ইচ্ছা যাব আকৌ কিছু নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ। বা আপোনালোকে কমেণ্টত যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে বা ভিডিঅ' ভাল লগা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যাতে মোৰ ভাল লাগে বা মই শুধৰাব পাৰোঁ। আহক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। প্ৰথমে মই শ্মশানখন দেখুৱাই আছোঁ, তাৰপিছত মই পূজাৰীৰ সৈতে কথা পাতি আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাই আছোঁ। আমাৰ উলুবাৰীৰ শ্মশানখন আমাৰ লোকেল শ্মশান। ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগে। বহুতে কয় যে শ্মশানত আহিলে ভয় লাগে, কিন্তু মোৰ ভাল লাগে, মোৰ খুব শান্তি অনুভৱ কৰোঁ। শ্মশানত মা কালী প্ৰতিমা আছে, আগত এটি মন্দিৰ আছে, তো মন্দিৰটো মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। তো এইখিনি শ্মশানখন উলুবাৰী গুৱাহাটীৰ শ্মশানখন। তো এইখন আমাৰ লোকেল শ্মশান বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কাৰণ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষকো ইয়াতে দাহ কৰা হৈছে আৰু ৰূপনগৰবাসী মানুহক ইয়াতে দাহ কৰা হয় বেছিভাগ। তো এই শ্মশানখন আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি দেখিলেতো আপোনালোকে চিনিয়ে পায় আৰু ক'বই নালাগে। ইয়াত সকলোৱে এদিন আহিবই লাগিব, আপুনি আহিব ময়ো আহিম। তো সেয়েহে ইয়াৰে ভিডিঅ' বনালোঁ। তো নিশ্চয় আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে আছে এয়া দিলীপ দাস, আৰু মই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, আৰু পূজাৰীৰ সৈতে কথা পাতি গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। শ্মশানখন আমাৰ ইয়াত দুটা স্থান আছে মানে জ্বলোৱাৰ কাৰণে, আৰু ইলেক্ট্ৰিকৰো সুবিধা আছে। খুবেই ধুনীয়া, আগতকৈ খুব ধুনীয়া হৈছে শ্মশানখন। প্ৰভু ভোলেনাথ এইপিনেদি আহিব লাগে। তো ৰাতি হ'লে হয়তো খুবেই ভাল লাগিলে হয় ভিডিঅ'টো আকৌ। তো মই দিনৰ ভাগতে কৰিলোঁ। মই যেতিয়া যি কাৰণত আহিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত, তেওঁক মই ইয়াৰে পূজাৰী এজনক লগ পাইছোঁ। তো লগ পাই তেওঁ মোক শ্মশানখনৰ বিষয়ে অলপ ক'ব, যে শ্মশানত থাকিলে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় বা মা কালীক কি কাৰণত পূজা কৰা হয় শ্মশানত থাকিলে, সেইখিনি মই কথা তেওঁক সুধি আছোঁ। আহক প্ৰথমে মই তেওঁৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দি আছোঁ। प्रथम अपना नाम तो कोई आपका नाम बोल दीजिए पहले। मेरा नाम है दयानंद गोस्वामी। दयानंद गोस्वामी। अच्छा, आप जो यहाँ पे रह रहे हैं कितने साल से रह रहे हैं यहाँ से 20-25 साल। तो जैसे आपका यहाँ आते हैं आदमी लोग, तो इसमें क्यों माँ काली को ही क्यों पूजा जाता है सर? माँ काली के है तो यहाँ से जो है से काल भैरव और बटुक भैरव के पूजा जाता है। हाँ। लेकिन तो इसको इसीलिए बटुक भैरव जैसे आग शक्ति का शादी किया था। आग शक्ति के समय में जब पृथ्वी निर्माण किया गया था हैं, तो आग शक्ति ने इसको बटुक भैरव के यही जो मिला था। अच्छा, समझा ना? तो उनकी समय की कहानी है। और जैसे शमशान में रहने से कोई बोलता है बहुत डर लगता है, हाँ वो कभी कभी निकलता है जी, वो रह नहीं पाता है। तो इसके विषय में आपको क्या बोलना है? तो यहाँ जैसे कुछ मिलता है क्या? हाँ मिलता है। जैसे किसी के कानने की आवाज़ रात को हाँ ऐसे सब जाता है, ऐसा अनुभव होता है ना जी। ऐसा रात को कितने बजे तक होता है ये? शाम नहीं, शाम में नहीं होता है, जैसे 12 बजे के बाद। तो कैसे रोने के आवाज़ आता है और कैसा कैसा आवाज़ है? जैसे कुछ बच्चे के है, जैसे कोई गर्भवती, जैसे कोई गर्भवती बच्चा मर गया लेडीज, हाँ तो उसको बच्चे के लिए कितना आश्चर्य करता है। अच्छा, बच्चे के लिए जैसे उसको रोने के लिए जो बच्चे के चाहत रहता है, बच्चे के लिए रोते हैं। और जो यहाँ पे माँ काली का पूजा होता है, तो किसको
कंट्रोल करने के लिए पूजा जाता है, ये भूत पिशाच को कंट्रोल करने के लिए पूजा जाता हाँ। है, ये अपने सुरक्षा के लिए पूजा जाता है। नहीं, यहाँ अपनो सुरक्षा के लिए किया जाता है, और जिसके कोई बुरा शक्ति धर लिया है उसको भी ले कर किया जाता है। अच्छा, ठीक है, इतना ही, धन्यवाद। यही बात आपको पूछना। এয়া আছিল আজি ভিডিঅ'টোৰ মূল কথা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ওম নমঃ শিৱায়, জয় মা কালী।